Dok vlasnici srpskih televizija prave potpuni haos pokušavajući da nam prvi pruže nešto najkvalitetnije, najekskluzivnije i najgledanije, voditelji se često jako teško snalaze u toj haotičnoj situaciji. Pravi primjer ove nedelje za to bila je voditeljka emisije Tačno u podne na televiziji Pink, Marija Lazić. Njena najava zvučala je ovako. Citiram. Petak je, dobar dan vam želimo u 14:20, vreme za Tačno u podne. Dragi gledalci, dobrodošli u vašu omiljenu emisiju Tačno u podne. Kao što znate, evo danas je petak, 14:20 i naravno naša emisija počinje tačno u podne, kao što ste već navikli. Sa druge strane, druga voditeljka jedne druge televizije koja se odaziva na ime Ruška Jakić pokazala je kakvu glupost neko javno može da izvali. Svog gosta, inače nekog umetnika za kojeg nikad niko nije čuo, ispoštovala je maksimalno pruživši podršku u njegovoj izložbi. Doduše na malo čudan način. Citiram. Duško, imao si mnogo problema dok nisi organizovao tu izložbu, ja to jako dobro znam, ali ajde da se okrenemo nekim veselijim temama. Ako sam dobro čula, tebi je pre neki dan umrla majka, jel? A dobro, žena je stara kao Biblija, ko još može nešto da joj zameri? Dalje. U emisiji Narod pita od Saše Popovića ste mogli da saznate da je Ivan Zeljković, nekada Zeka milioner, novi voditelj nekog kviza u Grandu. Pokušavši da napravi štos o tome kako će Zeka da bude konkurencija pevačima, a između ostalih i prisutnom Milošu Bojaniću, Saša je podigao tenziju sa, citiram, Ajde Zeko, odvali ga sad jednom za Miloša, a? I Zeka je odvalio. Šta ćeš, veži konja da ti gazda kaže. Sećate se da smo vas pre određenog vremena obavestili o tome da je Zorica Marković deklarisala sebe kao poliglotu, jer prosto obožava životinje. Druge pevačice, poučene njenim primjerom, su malo proverile kako se sve to tačno kaže, a kako im je pošlo za rukom pokazala je Vera Matović. Citiram. Slušam kako mi se sin snalazi gde god da putuje i ponosna sam kao majka na to koliko on jezika zna. Ma on je mamin poligon. Poligon! Poligon? A šta čovjek da ti kaže? Otprilike u isto vreme slična situacija se odigrala na Studiju B, gde se u popodnevnom programu iz nekog razloga kao gost pojavila glumica Iva Štrljić. Koliko je i sama zbunjena bila pozivom da gostuje, pokazala je i odmah nakon voditeljkinog, citiram. Iva, dobrodošla u naš studio. Zatim Iva. Hvala Ivi, takođe. Nije prošlo dugo, Iva je pobedila, citiram. Jeste, igrali smo predstavu i u Republici Srpskoj gde sam doživjela najjače ovulacije do sada. Najjače ovulacije do sada. Sada napravimo malu pauzu. Vreme je za vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Nakon što ga je prvi put uzela u ruku, Goca Tržan odlepila za mačorom, mačkom svojom novom. Posle ulaska u ozbiljnu vezu i rađanja velike ljubavi, Alka Vujica na Kubi planira venčanje sa svojim verenikom. Pošto je kasne večernje sate provela spremajući hranu, Isidora Bjelica se opekla po ruci vrelom vodom. Ma koga ovo bre zanima? Za kraj odjeva u stilu jutarnjeg RTS-a. Voditeljka jutarnjeg programa nacionalnog servisa Nataša Miljković. Citiram. Setite se one čuvene, živite svaki dan kao da vam je poslednji i jednog dana bit ćete u pravu. Ako taj dan za vas ne bude danas, vidimo se sutra. Ono što još možemo da vam dodamo jeste da vam mi želimo da vam taj dan ne bude ove nedelje, pa se čujemo i za 7 dana. Lapsuse koje ste vi uhvatili nastavite da nam šaljete na mail retrospektiva@tdiradio.com. Pozdravljamo vas, On Marcello i ja Enes. Stavim da se zove strašno gdje ti ideš što da zanima. Ajde ti to je sport. Dobro, ok, onda to zanima. Samo ovako staviš i ovako već... A čekaj da prvo najavim.
uživanje, nego to. Idemo. Može? Može. Nakon što ga je potpuno